17th century da kana parliament kana leirame have the history ko thokre masidi 21st ki history khakta nainara leire ba ko aduga ngasai ki 1951 18 kaino de 1891 de 1951 de huju 2022 yengba kanda yengbi ob maite ki population se para decline to bune ba percentage se ko naga gi su decline to bune ba adu moi gi na 7.5% leiram do kaino lakpa kanda 15% point something leire adu di 100% jump ado aina mau yaning da ba haithiba nate ba migi ngasai na haibu migi politics to population cannot increase to ba demographic threat to ba it's a kind of politics ko ado akhoi gi migi politics na akhoi gi MLA leina akhoi na minister oina akhoi gi mina same oina karamai na migi MLA na machine tum hengkal la lakhra ba no what is this ai this question to ninge ba ado ko si maite gi intellectual academician top officers politicians doctor engineer hairi ba mayam se kisi gi kari gi tama brainstorming to da ba no